افتتاح 3 امیرو شركات بکرنا سه کمپانی نو لفروکخانه حلب یا نافدولتیش سه جین جدا دبینه. جه یکم دیج باجاره کی ترکیه بر به فروکخانه حلب یا نافدولتی ببه. جه دویم ج باجار دوسلدورف آلمانیای بر به فروکخانه حلب یا نافدولتی ببه. و یا سیم ج باجار ریاض عربستان سعودی بر به فروکخانه حلب یا نافدولتی ببه. بگمان اف هر سه جی حالیکاریا گشتیار دکن کو جه سفری کو دخوازه هلبجیره. زیدبونا هجمار کمپانیین کو لفروکخانه حلب یا ناودولتی کار دکن. حالیکاریا گشتیار دکه کو کمپانیا گنجاو، خطین گنجاو، جین گنجاو و بهاین گنجاو هلبجیره. جارە یەکەم کو ئەم دەرباسی ئاخا سووریە بوون هەستێکی گەلێکی باش بوو وەگەرا بۆ هەمبێزە وەلات تو هەستێکی کو وەلات هەر تشتە. وەلات مالە جێ ژدەی گونێیە و دەست جێ نایە بەردان. معاملە گەلێکی باشە دگەل بێ یەکێ رەفتارên مرۆڤانە ئەو تشتە هەری بلندە. براستی گشتا me gelekî serkeftî, hêsan û xweş bû, pêşwaziya wan jî gelekî baş bû. Hestekî xerîb e ku nayê westpirin, ji ber ku mirov di dawiyê de li welatê xwe ye. Ji bo min cihê şanaziyê ye ku yekem reşta yekser ji Düsseldorfê bo Helebê pêk bînim. Ez di hêviya paşerojê me û ku geştên ji Düsseldorfê bo Şamê û ji wir ji vegera Helebê bên kirin.